Salom alaykum do'stoni aziz. Ro'zi juma muborak. Imroz 22 may. Ma omadem mol bozori Regar, bozori Paxtabod. Imroz baroy shuma faqat govohoyi gusaladora navar girifta ba shuma peshkash mekunam. Kursi imroza 1000 rubl 144 somon barobar است. دوستان عزیز یگان چیز فروشی داشته باشین خانه، زمین، ماشین، نامر در روی اکران با ما رای کنید. در کانال رکلام رایگان است. برادران عزیز امروز بازار خیلی سست، آدم کم، گاو گوسپندم کم درآمده. ویدیو معقول باشه لایک مانید، ویدیو را تا آخر تماشا کنید، در کانال مهمان باشه ابونه شوید. مرحمت، ما و شما یک جای رفتیم. Mega Bozor, lütfen Abzor. اینا دوستان عزیز کار سر میکنم. چند سون؟ 8 نچ پول داری؟ 8 اینا 8500 سون. بازار نچ خلده؟ 6900 سوم بازار کرده است. نش داشت با؟ 6 لیتر شیر داشته. Bu neçinci bahçesi? Duyumzoy. Duyumzoy bu da. Şaşta şir doşta bahçe şınar bakalım. No 1500 somon. Bozor 8500 kadar. Neçta sütü bak? 8 litr şir داشته. Neçincisi var ki? Gusale düğün işi. Ana duyumzoy. Moda ha gusalar. Çoruza bu da. Çoruza gusalar. Bunocin. Taşar. Bu yakta oça baça 8500 سوم. بازار چند سوم کرد؟ نه چقدر آخره؟ 7000 سوم بازار کرده است. سوتو نشته بود. 6 لیتر شیر داشته. نه چینچی بال است بود؟ بر؟ اینا یکمزای بوده. 6 لیتر شیر داشته. urg'ovchi mi bu bola? Bachchash xunojin. Doston aziz gov kalon siyola 20000 somon. Bozor 17000 somon کرده است. 12 لیتر شیر داشته. یکمزای بچهش بخواه بوده نار اینا با یکتا 11000 سوم بازار 9000 سوم کرده است. چندمزای دویمزای بوده شیرش چند تا 8 لیتر شیر داشته. دویمزای 8 لیتر شیر داشته. بچهش نار بخواه با چه بچه سیمزای 10000 سوم بازار 7000 سوم کرده است. سیمزای بوده است. sütü نشته sütü نشته sütü bu 5 لیتر شیر داشته. بچهش نار Aha, اینا 8500 سوم 8500 میگم هفتینون باشم نتون میگم بچه سوخن نه سوتو جورا من 5 لیتر شیر داشته. Neçinci balasın? İkinci. Duyumzoy
Bachach moda. Neçə pul bu? 7000. Ha, 7000 so'm. Bozor ne chiqildi bozor? 71. 61. Ha, 6000 100 so'm bozor kadasida. Suti qanday o'shna? Chorta shirdoshda chandimizo. Ha, yaqimizoy bu da chorta shirdoshda. Bachach. Tamam. Ne bachach g'unojin bu da. Na bachach yaqmoha. Bu canavar ko'rgan. Buqa 8000 so'm mega bozor 6500 karasida. Ha, 4 litr shirdoshda Dumzoy 6500 so'm bozor karasida. Bachach buqa. Bu yoqda o'chabacha 8000 so'm. Bozor chansim kan? Bozor 700 7200 so'm karas bozor. Misolash nar chandimzoy. Duyumzoy shirish chanta. 8 litr shirdoshda Duyumzoy. Shashta. 8 litr shirdoshda yana. 8 taga budas. Son aziz o'chabacha gov kalon 15000 so'm mega. Bozor 10500 so'm kardas. Nechinchi bolasi bu? Ha. Duyumzoy. Suti qanday suti? 10 litr bu. 10 10 litr shirdoshda. Bachach nar ha? Misolash nar. Ha, so'ybash mega haq shabiti, shir shabiga mega. Ya. O'chabacha 11000 so'm mega. Chansim. Ha, Duyumzoy. Duyumzoy bidas bozor 10000 so'm kardas. Dağda shirdoshda. Ya o'chabacha 12000 ha, 12000 so'm. Bozor 10000 so'm kardas. Bachach sevola. Suti qanday buni? Buncha suti bor. 10 litr shirdoshda. Chandimzoy. Sayimzoy bu da senin. Nar ha bachach. Ha, Chorro'da götürür. Chorro'da gusalash nar. Nalapol. Dağda shirdoshda. 10000 so'm bozor kardas. Ya 12000 so'm. Bozor 10000 so'm kardas. Bachach nar ha? Ha, bachach g'unojin moda budas. Chand ro'za bachach? 5 ro'za chandimzoy. Duyumzoy budas. Shirish chanta. 8 litr shirdoshda. 8 litr shirdoshda. Ha, bachach. Bachach g'unojin. Ya, gov kalon furuxta shudas 8700 so'm. Shirash samoxod bromodeska 8 litr shirdoshda. Yana bachach buqa budas Sayimzoy. Sayimzoy budas. Bu yoqda gov qashqa 11000 so'm mega. Suti qanday? 7 litr shirdoshda. Nav dromodas bozorga. Nechinchi bolasi bu? Duyumzoy. Nar ha bachach. Bachach nar, Duyumzoy budas. Chand ro'zami bachach?
Hafıza budası bakar. Bu ayakta Govşirdor 14,000 so'm ekan. Shirish chanta dorang? Dinozoydaga. Dinozoydagi budas. Aniq nesta chanta shirda. Taxtasta ham примерно. Daxta juda farqli ekan. Taxta shirdoshlar. Bozor chansumka? Daxu 600. 10,600 so'm bozor kardas. Chandimzoy? Sayimzoy budas. Nara bachash? Bachash g'unojin budas, moda budas. 10,600 so'm bozor kardas. Sinosh. Nechinchi bolasi? Uchinchi bolasi. Ana Sayimzoy. Yana musulmonmi? Ha. Qani voy? 11,500 so'm savdo shudasiz. Sohibidan oling. Yakruza budas. Ha? Ko'radi. Bachash moda. G'unojin. Ina 10,000 so'm. Bozor nakardasi yakunchi oling. 10,000 so'm ekan. Nechtasi bu? 6 litr shirdoshda. Bachash G'unojin ha? G'unojin bachash Chandimzoy. Yaqimzoy budas. Bachash moda. Bu ayakta o'sha basha 10,000 so'm. Bozor nechi pul qildi? 8600 so'm bozor kardasi. Suti qanday tog'im? 6 litr shirdoshda. Balasi ekan zerek. Ana Sayimzoy. Savdo qildim. Bachash nar budas. You know, girl.